Alit-alit, kecunduk malih ring video pembelajaran puniki ngenenin indik pasang aksara Bali. Ring video puniki iraga jagi melajahin ngenenin indik aksara Bali sani pinake materi ring sejeroning kelas 11 semester siki. Mungkin kompetensi dasar 3.2 milah kompetensi dasar 4.2. Dari sejeroning tujuan pembelajaran, riusan pepajahan ring materi puniki, alit-alit keapiang preside ngeresepang indik aksara miwah pasang aksara Bali taler madue kewagedan utawi keterampilan ring sejeroning mekarya baligrafi. Inggih sani mangkin ngiring kawitin lajah ngenenin indik aksara Bali. Nggih, ring sejeroning aksara Bali iraga sampun melajahin napi sani kuastanin aksara Wurahastra, aksara Swalelita, miwah aksara Mundri. Nggih, saking aksara Wurahastra sani akeh nyani plekutus punika anu cereke data sawale megebe ngepejayanya punika keanggen nyurat basa Bali lumrah utawi basa Bali serahina-rahina. Laris wenten basa Bali sani mawit saking basa Kawi utawi basa Sansekerta. Ya, ring sejeroning nyurat punika wenten aksara-aksara khusus sani kuasanin aksara Swalelita. Nggih, aksara Swalelita miwah aksara Wurahastra punika yen sampun kaangkepang punika akeh nyani resida kekepah dados 5 warga aksara. Warga aksara puniki nenten-nenten dios wantah kelompok aksara nganutin genah suara punika keucapan ring sejeroning lambe. Nah, iki alit-alit patut eling. Rikala iraga jagi ngemedalang suara nike prana utawi angin sani wenten ring peparu puniki kemedalang raris wenten genah-genah titik ucap utawi sani kebaosang artikulasi mawit saking kekolongan raris ring bongkolayah raris ring langit-langit keras langit-langit lunak langit lunak dumun wau langit-langit keras raris untu miwah ring lambe. Nah, soang-soang punika madue waste ring sejeroning warga aksara. Ngawiten saking sani pinih di tengah punika kewastanin warga aksara Kantya. Ya, ring sejeroning warga aksara Kantya punika kaucapan ring kekolongan. Alit-alit sambil ngeraosang ring kekolongan puniki wenten aksara-aksara sani kaucapan mina tadi ke ge nge ge nge miwah aksara wisarga sani sekadi vokal nika aksara h punika kaucapan ring kekolongan getaran kerasa iki. Ya nika Kantya. Malih pisan sani ngranjing ring warga aksara Kantya punika ke ge nge he. Laris medal malih tidik sani kawastanin warga aksara Talawiya. Talawiya punika ring bongkol lidah utawa sani tengah ring langit-langit lunak. Suara sani kemedalang lika wantah suara ca, ja, nya. Utawi yen rerahang alpa prana miwah maha prana dadosna suara ca, ja, ja, nya, ya. Nah niki ya niki ngranjing arga suara. Miwah aksara usma malih siki sa. Elingang niki sa sesane suara niki kaucapan ring bongkol lidah layah. Sa. Nggih nika Talawiya. Laris medal malih kidik ring langit-langit keras. Ring langit-langit keras punika jagi ngewetuang suara-suara sani ngranjing warga aksara Murdaniya.
Nike suarane ta, da, na, ra, sa. Sa niki sesapa. Nah, metiosan ta, metiosan ring ta. Ta niki t ya, layah doe. Nike ngeneni langit-langit. Adosna suarane ta, da, na, ra, sa. Niki sesapa. Harus medal malih kidik dados suara dantieu. Dantieu niki gigi. Gigi ketemu ring layah. Niki dados ta, tha, da, na, la, sa. Ta, na, la, sa. Niki dantieu. Dados sampun wonten 3 suara sa. Se dan ti, se biasa. Niki raris se agak ke tengah dados se sapu. Sa, se ane paling di tengah niki dados se sage sha. Se, sa, sha. Ke metiosan 3. Niki aksara usmu. Raris ane pinih di sisi niki muaste aksara ostie. Pa, pa, ba, ba, ma, mewah arda suarana wa. Wa. Niki aksara ostie. Niki patut keelingan riantukan yagi mapaiketan ring materi selanjutnya nih ngeninin ini pasang aksara. Napi niki pasang aksara ring ngerasa. Pasang aksara puniki nenten tios wantah uger-uger nyurat aksara. Ring sejroning pasang aksara puniki uger-uger nyurat aksara Bali sani kaping pertama patut elinga ring sejroning nyurat aksara Bali iraga nyurat suara. Sapunapi jairaga ngucapan sekali punika sesuratan aksara Bali ni. Minakadi iraga nyurat titiang. Ring sesuratan Latin titiang. T-I-A-N. Titiang. Sakewanten iraga ngucapang dan mungkin ngucapang titiang. Sakewanten keucapang titiang. Nah, suratan aksara Bali nganutin napi sani ke ucapang punika. Nah, dosna ke surat titiang. Ngangge nanil utawi gantungan ye. Nike ciri sani ka pertama patut keumingin. Ring sejroning uger-uger nyurat aksara Bali. Nah, niki raris uger sani ketah keangen. Minakadi ngeninin ini le miwah re. Patut keelingan le miwah re puniki ten dados mepepet. Niki aksara khusus kalih niki. Yening le mepepet ke surat antuk le lenge. Yening re mepepet ke surat antuk re ripe. Le lenge miwah re ripe. Raris sapunapi yening megantungan. Nah, yen megantungan le puniki wenang mepepet. Utawi le dados mepepet. Sakewanten re tetap terdados mepepet. Yening re megantung, gantungan re puniki dan mepepet sakewanten ke surat antuk guung mejelek. Niki contoh penggunaannya nih. Nyurat kelebut. Le niki dados mepepet niki sampun patut. Nah, yen nyurat krekwa. Re niki dan mepepet sakewanten ngangge guung mejelek utawi sani kebaosang cakre. Niki sesuratan sani patut. Krekwa. Nah, niki menjantan alit-alit sampun tata suning. Sakewanten wenten malesiki sani biasane ngawinang paling. Tiosan ring guung mejelek utawi cakre puniki rerepe taler menduwe gempelan. Niki gempelan rerepe. Nah, ring dija mangge gempelan rerepe niki yening re punika berperan sebagai wianjana murni, bukan sebagai arda suara. Dija yang berperan sebagai wianjana murni rikala kewentenane puniki ring angkepan kruna.
utawi dua kata yang berbeda. Raris sanika pertama dengan kruna ka pertama dengan kruna kaping kalih niki maswara re nika sanika surat antuk gempelan rerepe. Contoh karya angkepan kruna wenten reke. Nah niki wenten niki satu kruna ka pertama. Nana dengan suara kaping kalih maswara reke. Re niki kesurat antuk gempelan rerepe. Dan kesurat antuk guung mencelak. Yen kesurat antuk guung mencelak kewacen adosna wenten wente nereke. Kenten ada bacaan. Hiwang gitu. Taler siap rengas. Niki taler ngangge gempelan rerepe. Nggih nike elingang pebinaan guung celak niwah gempelan rerepe. Raris taler nike nginin indek le niwah re sampun prosedur. Nah, mungkin niki sane patut taler pinake pasang aksara dasar. Sane jagi ke bawah niki nginin indek ne megantungan ce utawi je. Nggih. Ring sejero ne megantungan ce utawi je, ne puniki megentos dados nye. Napa ngawinan kenten? Nah, niki sampun sani mapaiketan ring warga aksara. Nggih. Ce miwah je nike wantah warga aksara talawya. Ring sejero warga aksara talawya sani nampak nike wantah suara nye, ce je nye, ce je nye. Nike siki warga aksara. Yen sareng ne metiosan, ne nike dantil. Taler raga kalau ngucapang pasti ke taler maswara nye. Contoh sanje. Ya diaspun Latin sanje. Sakewanten yening raga ngucapang pasti ke suara sanje. Nah nike ngawinang nye kesurat megantungan je. Banjar. Aris sani megantungan ce. Pancing. Gencang. Itu sami kesurat untuk nye. Gantukan kewacana nye. Sakewanten yening sampun ring kalih kruna utawi angkepan kruna nenten malih kaungahan. Contoh talin jaran. Ne tetap ne. Kenapa kenten? Gantukan raga ngucapangnya tetap ne. Talin jaran dan talin jaran metiosan. Ya panjak en nika mungkin. Talin jaran dan talin jaran. Punyan canging nika tetap en megantungan ce. Nggih, niki nganutin sesuratan nyane nganutin napi sane kewacen utawi ucapan. Taler wenten sane mapaiketan ring de megantungan nye. Contoh pradnyan. Nika de megantungnya ke surat antuk je megantungnya. Ya dosna sani patut susuratane prajnyan. Meyadnya. Nih, niki taler mapaiketan ring sapunapi raga ngucapan. Nah niki aris wenten pasang aksara re keiringen antuk ne utawi se. Maka sami ne utawi se puniki kegentosan antuk neramat wiadin sesapu. Nggih. Kenapa kenten? Malih jawabannya re miwah ne miwah se niki menggenah ring asiki warga aksara. Nih warga aksara murdanie. Ya, dadosna neramat miwah sesapu itu murdanie. Contoh rane. Ya, nika ngangge neramat. Rase, sene sesapu. Ya diaspun rene niki nengen warne. Warse, nika tetap neramat sesapu. Ya diaspun taler megantungan prane utawi prasi, prase. Nika tetap ngangge sesapu yadin neramat. Ya, gitu. Aris pasang aksara selantunnya nih, dengan ini dek pasang aksara usme.
Manikan madan usmul, wau sampun rageng maosang. Sani suara es, sa. Ya, wonten telu sa, sa. Nggih, sesage, sesapu. Ring dije manggo niki wonten mesantaken dije nganggo se biasa Pak, dije nganggo sesage, dije nganggo sesapu. Nah, siki mangga eling niki gampang ngetang. Yen sampun megempelan ring ke se niki jago otomatis ngangge gempelan sesapu. Contoh lakse se niki otomatis sesapu. Sukseme, niki sering ngaga nulis sukseme. Se niki megempelan ring ke surat untuk gempelan sesapu. Saler elingang wau sesapu niki satu warga aksara ring neramat. Nah, yen ampun diharap wonten sesapu di belakang pasti neramat. Contoh yen niki lanturan nulis laksane. Se sesapu, ne otomatis dados neramat. Tentukan satu warga aksara. Niko. Kenapa neramat di depan wonten sesapu? Kenapa se sesapu? Tentukan menggempel ring ke. Niki sanika pertama gempelan sesapu. Ares ring dije ngangge sesage. Sesapu niki kaanggen yening megantungan ce. Yening wau ce niki warga aksara napi? Talawieu. Nggih. Se talawieu pasti ke sesage. Contoh nulis lascarye. Otomatis las niku s dados s. Lascarye. Pascime. Nggih, sesage. Nggih, sanika penguntat yen sampun dipungkurna telatik. Telatik niku murdani taler. Sene pasti ke taler sesapu. Waste, wastan titiangi, waste niki sesapu miwah telatik. Duste, ke nggih sesapu miwah telatik. Nah, ketelu rumun elingan sesage sesapu ring dije mangge. Nggih. Selanjutnya nih, taler menyantan wonten pasang aksara lianan, ya kadi pasang aksara ancang, pasang aksara tengenan, nika jadi dipajahin ring video sami netiusan. Inggih semua lihat sampun nguratiang ngantos sedikit, dumugi menjelaran untuk penjelasan nika alit-alit presiden resepan. Suksema.